anathithia gukandana na untu bubu. Amucokeretie na njira ya ntumiri ya mutandao jo Facebook aria ariritie mantu janana. Bwa mbere buru Kindiki akiariria mukana Gachagua amunenkerete jo ntuku 10 gukandana na mpithukiro ya maitha rutere ruru rwa Meru North na kethira atekinyaniria akajukie tagari aria kunjira mwingi guikaria bare bongwa. Bwa jairi mpithukiro ya maitha ethiritwo iri ogwa nkurukia miaka 10 ari na giti kia munini wa rais Kagitene Kau ona kinya gukinya ntere iji yake. Bwa jatano mpithukiro ya maitha mpithukiro ya maitha icokerete biumia bika biathira na bagakandana na Wamba bwa ng'ombe ota uria bathithiria thirikari akiuga ni ciumitie gukandana na mpithukiro cia maitha. That you will sort security. How? Which security? We know you, we know your record. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakethenchi. Dereva wa lori na tikiate kumeneria makarika mamutino gukarika Kagita wa Kagita junction ini asubuiga bakiromba thirikari kubaririkana batu entaire kuthiria mpange no na barite bobo nyuma ya rori ire gukamatete nkunia kathumba cha munyago tamwerekeo na gutiga ndereva gutoturo bwake. Ugeri turokera kona accident nene sana manjiro rio yambiririo na ale mwanka umeoneri batu turomba thirikari sana nyayo nuntu no etwikite wati Kagita wa Kagita twaromba sana mwesimu wa kithure kindiki umita na ara batharaka runduni kosiwe andi ninjilani huko naomba sana ukombeka hizi au nyatu tutegere njire hizi echono ari Meru na warire mantu za njire tharakaniti na aria twaromba sana inyeje yeto subuiga Meru inyayo mitegere sana ibu o raisi kithure kindiki wejo tutegere